nevesti. Snežana, imaš li ti dobru, slobodnu i čvrstu nameru da uzme sebi za muža Miodraga kojega pored sobom imaš? Da, časni oče. Da se nisi obecala nekom drugom čovjeku? Ne, časni oče. Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova. Amen. Za djecu Božiju Miodraga i Snežanu koji se sada sjedini u bračnu zajednicu i za njihovo spasenje pomolimo se Gospodu, Gospode pomiluj, da ovaj brak bude blagosloven kao onaj kamen Galilejskoj. Pomolimo se Gospodu, Gospode pomiluj, da im podari da budu verni jedno drugom i da se raduju gledajući svoje sinove i kćeri. Pomolimo se Gospodu, Gospode pomiluj, da ispuni njima i nama sve molitve koje su korisne za dušu i za sva